ko ɗum woni wongol julɗo mi arta kadi e mum toujours wongol julɗo ko ñentingol Allah voilà aljanna on ko adna Allah andi Allah o raƴino iblis ka aljanna makko iblis woni gaño makko donc Allah jaɓata hoddugol e gaño mum Allah no wondi e julɓe ɓe no wondi e jamagu mon donc enen déjà fulɓe on so ene mari on probléme ene mari ende ces probléme toujours e yahay sokkoɗen e leƴƴi janani wonde ɗi jeeyda hay diina yahen sokkoɗen ton ɗum ɗon déjà ko comportement lundiɗo comportement Allah kala marɗo sifaji lundiɗi sifaji Allah ɗi ko gaño Allah iblis ko lowɗo o faami kala lowɗo heɓay miijoji seytane yaagal oyi no min ɗo ni hayka fulawaji men ɓen waɗoɓe ɓa korto fiya perdu ɓen waɗoɓe korto fiya feetu ɓen haɓɓitoɓe bonnay fima la plupart koɓe mara hay fus ɓe tata ɓiɓɓe mum nafata hay fus ɓe resi sali ɓiɓɓe mum ɓe resi sali ɓe haɓɓito on kadi a resisata ɓe bonnay fima faami par ce que kala lowɗo o heɓay miijoji sifaji iblis seytane ko kala haɓɓitiɗo bone mo woni e mum o waɗay no oya kañ kadi wonta e oɗon o naale on bone e goɗɗo go o sakita on bone ɗon quoi yani mo tampi o haɓɓito fof kañ kadi o wona e même situation tampere sifa makko ko ɗum woni seytane kuuɗe seytane en fait ko agisowo noon marɗon comportement noon donc Allah so ƴetti ɗo sifaji Allah ɗi Allah ko jon gandal donc kala mo mara gandal kala mo faama wandu darde janga heɗaki on ko probléme tu vois non on ko probléme ko ɗum sey ngare tampuɗo kadi ko probléme annon fof ino fottani yo lutte contre pauvreté ka e analphabétisme no haɓede fiyo yimɓe ɓen jangu ita woni jufulumɓe par ce que ko ɓe woni dangereux mo anda e fus ko dangereux par ce que mo anda e fus ɓurte manipulede kadi oyi Allah no humpiti kala hunde an humpitaki hay fus ila jooɗi anda ko neɗo guda hay fus goɗɗo ara manipulera no faamira donc kala maɗɗo sifaji lundiɗi sifaji Allah ɗin haray ko sifare iblis o mari par ce que ko inte iblis koko luddi Allah kon en fait voilà oui donc Allah ko yurmeteɗo kala mo yurmatake haray ko sifaji iblis o jogui faami donc normalement neɗɗo a hana par exemple hollidugol e yimɓe waɗoɓe ko boni jaɓugol weldugol yimɓe waɗoɓe ko boni faami par ce que ɓeɗon jango si ɓe wawoma waɗade an tigui konko voilà Allah wondata e bonɓe ɓe Allah wondata e toñoɓe Allah wondata e senoɓe Allah koye woloɓe gonga ɓe wondi e laaɓuɓe ɓen par ce que Allah ko laaɓuɗo mo yiɗi ko laaɓi donc sa ari ɗo noggo ita hudde tunɗo siɗa modima ko tunɗo ita jaɓu ta jaɓoɗo wona modima sai ko tunɗo sa darata ko fenowo ita jaɓu waɗgol gurdam e fenowo andi piji busu sonjaji ine mari ko par ce que en respecta en ñentina Allah en fait en respecta voilà joni noon so heɓoy ton sondaji ko ɗi sonjaji ɗo woni o yiite ko Allah wi fimu ça veut dire que sa lundike mo andama wonta yiite sabu ko lundiɗama ko sonjoɗa ɗon ha ñande artuɗa e lawol makko par ce que ayi woɓɓe no yiida ɗo harayɗa andi pellet o fenay ko manipulateur mais quand même ɓukkoɗa ɗum walla foduma ko fenowo honto fenande fenowo honto yurtoyta ko yiite antiga yeyay ɗon yaye ɗon ha gurdam mum ɗam wonta yiite ñande noon saki certo ɗo wo antigina antiga lannogo o ko fenowo woni et pourtant antiga yii ɗum dès le départ donc wongol julɗo ko ñentingol Allah maintenant honno ñentinirta Allah par exemple Allah ko laaɓu honno etotoɗa laaɓa e laɓɓina ko wurɗa ɗum kon andi ton ko ɗum so jolluma hakkille fiya gollitir an kadi etotoɗa wawa makko faami Allah ko nunɗuɗo honno etirta nunɗa et puis nunɗina ka wurɗa ton nunɗina ka sa heɓi responsabilité nunɗina fiji ɗi faami donc andi normalement c'est mari feere c'est ko obligé ko sa mari feere ka gollidu par exemple e ɓalejo par ce que andi ko gagnoma déjà sa gollidu kadi e goɗɗo mo annduɗa oɗo wona série andi wonde ko e goɗɗo mari collègue de travail andi on collègue jolon o fenay o wonde suuɗa e piiji wonde o wala wadde piiji sérieux kono andi enen ɓe waɗi ka hakkille men sa dénoncé yimo aray ko a traite dio non a dénoncé mo wandi yimɓe ɓusno waɗi ka hakkille men sa par exemple sa joni sa ɗaɓɓa e gandal ko par ce que hiɗa ha to jini e golle sifa ɗin piiji joni yimɓe ɓen jangi wo si tawi no mari hunde de janganta alors que ko Allah ko jon gandal faami ko seke ko mo gandal mum mara kattude donc neɗɗo fof no hani aménage ude e nder gurdam makko ɗan hay so tawi ko c'est pas un jour par mois un jour par semaine ara ko ɗaɓɓere gandal de la même manière Allah ko jon doole et puis voilà ko jon bawgu kadi donc goɗɗon dowa wadde au moins une fois ma ɗum de temps en temps waɗa sport simo wawi
en tout cas waɗa goɗɗum fi hettugol cellal e doole ɓandu e doole hakkille. Et puis kadi joni yimɓe no waɗi ko hakkille jama on c'est que hina ya meelo ko darama, c'est à dire que goɗɗo waɗa ɗo ko boni haɗa andi on waɗde ko boni, soit kawtal ma soit yiya goɗɗo hoore lawol no waɗa piji bonɗi, mais ɓeyna no ɓayti ɗum hina memi terto ɗon kala bone mo accituɗa wiɗite o sakkitoto ma memugol na wayi yite ka kawtal yite ken sakkitoto ada kam oyi. Donc ɗum ɗon kala tawa ko sonji jama on, c'est à dire que Allah haɓay bomɓe ɓen, mais enen joni ala habde bomɓe ɓen, Allah haɓay ko boni ko ala habde ko boni, ala tambitoto gonga e ala tambitade gonga, ala sutenayi wonɓe litande gonga ɓen en watta ɗum. C'est à dire que son arti ka ñentigol Allah andi ɓe waɗi en ñentinoɓe mayɗo neɗɗo on moynteɗo Mouhamed o mayino déjà et puis on accirali en deftere sifide fi makko e defte hadisa fof ko duuɓi temeɗɗiɗi ɓawa makko ɗe winda, hina hay sahabajo wurdunoɗo makko windi ɗe, na hay sahabajo windi ɗe, na ɓiɗɗo makko kadi windi ɗe. Ko duuɓi temeɗɗiɗi ɓawa makko ɗe defte ɗi koko yiyoto yimɓe no wola ɗo fi islam ɓe saltina dina kan ɗum fof ko hoɗe defte hadisaji ukki ko nder to woni oyi. Donc ko déjà ko en artir dina kan tigiri ko ñentingol Allah. Maintenant yilti ɗon ko hakkille maɗen ɗo joddu maɗen sey Allah ko fewɗo on waytotoɗa feewa par ce que neɗɗo fof nandi ko boni e ko moƴƴi. Hay bobo hay pay kun so waɗay ko boni o suuɗoto, hay pay kun si waɗay piiji goo o suuɗoto sabu to niwre kala waɗo ko boni o ɗaɓɓay niwre ma ɗum secret fiyo waɗu ko faala ko. Hay ñaariɗo si faalama wadde ko haɗa ndaare d'abord est ce que ɗa renti hay pay kun si waɗay ko boni ndaare d'abord est ce que mawɓe ɓe ɗo renti ɗum ma ɗo renta ɗum faami. Donc ko moƴƴi e ko boni no windi e neɗɗon déjà, no windi e men déjà. Joni noon honno etotoɗa wona e ko lawol fewgol ngol ɗum noon ko ɗum golle ko ɗum woni rôle hakkille ɗe oɗo ɗon développé tan ɗon koya eto janga eto anda eto sellina ɓandu ma ainsi de suite. Joni noon ko hoore ɗum mama même ɓe waɗi o programme no hoolirten ni no juulirten ni ainsi de suite fiyo tabintin ɓerɗe men ɗen et puis ko rappel ko ɗum Allah ni kalguran waɗi ko anditini koko anditinayma fima ko donc tiɗina bonkima ki en fait voilà. Mais ɗum ɗon koko waltotoma fiya wonu e lawol makko julgol janga hoora ko waltotoma fiya waw wonde e lawol makko par ce que lawol makko ngo na lawol sama kala won ko lawol fi muñƴiɗo e wakkiliɗo ko ɗum ɓendi sarata moustaqim ni na n'importe qui wawi wonde e lawol makko, na n'importe qui wawi wonde fenata janfata ko toñata wopata ahadi timminowo ahadi ainsi de suite, na n'importe qui ko ɗum waɗi so tawi addana comme sport fi hakkille ɗen e fi ɓandu mum yani horugol juula e tout ça janga andita fi makko. Mais ko Allah ñentinte fami par ce que aljanna ko adna Allah ndaare sifaji wonɓe ka aljanna ɓen koɓe mayata heɓoɓe kala koɓe faala ɓe waɗa kala koɓe faala ɓe hay kala koɓe faala o aljanna ɓuuro fande no fota e wadna ka. Donc c'est dire que are ko Allah en fait c'est que kala ko falɗa heɓay a waɗa kala ko falɗa hiɗi hay fus wattama ko boni hay fus a hula hay fus hiɗa andi kala ko falɗa andude andi ko sifare damar sifaji Allah ni fop en fait faami ko ɗum ɗo woni aljanna on ko sa waɗi o makko. Mais hande ɓe watte en ñentinoɓe mayɓe e kadi taɗa kadi hay ɗin sifaji on mayɗo ɗi jonna ɗen ɗi hinna en anda si tawi kono wonirno par ce que ɗi hadisaji mara pellital ɗi hadisaji e min ndi kon si ñiiri geɓum to so kunni e nder ñiiri ñoli ko ñiiri fof bugotoɗa a wata suɓidirde awa hadisaji ɗi le fait que no to seeɗaji fenandeji hadisaji fof ko waɗi ka pubel ko ɗum waɗi si alqouran o mara faljande ha wodere ara erreur nder ton par ce que si tawi hunde fenade wodere ukkitike nder ton harano koyen bugo fof. Donc ko wongol juɗɗo koyen taskito ko honno Allah woni honno Allah woniri Allah ko haɓo par exemple ayɓe mum Allah ko yettotoɗo e jangol qur'an o Allah mulay ayɓe makko ɓen Allah ko programme o fi nandirgol ma ayɓe makko ɓen o nandira ɓe net nde jangol qur'an o no lanciri ayɓe makko ɓen o mula ɓe net Allah ko himbo ƴiƴan gaño makko ah oui mais hande andi waɗi no hakkille men gaño men no on est dans un bon droit c'est bon ko fenade ko ɗum mawɓe ɓe haɗ bardole par ce que mawɓe haɗ ko noon arsi ɓe jooɗi ke nokkugo ɓe andi hino ɗa goɗɗo jokkuɗo ko lundodiri Allah ɓe andi onon kanko onon ko gaño maɓɓe ɓe waɗa ɓe nandirema ah oui et puis Allah ko yettotoɗo ko ɗum woni o jonni fof programme
waɗe ko haalɗon kon noon min ga mi nandira e on et puis o prometi ɓe nandiral dangerewal et puis ko yettotoɗo fami mi andi ɗum fof ɓen ɗum fof ma yi e ɓerɗe jama on quoi c'est à dire que a yeɗo goɗɗo andi ko ɗum o dina nasara ko dina lundi ko Allah netti ɓena si a bentama ɗo ya ɓandu ɗo Allah meeɗa wadde ɗum a wi Allah ko yettotoɗo mo wontani kadi yettotoɓe sa yottaki on Allah wonda e ma mais sa darani ke yottagol hoore gonga e nan toñi a darani ke yottagol tun Allah tawtete parce que haray koye gonga wonda gonga sakkitoto fowolgo ko Allah ñintinte wongol julɗo ko jokkugol Allah bugue ɗe defte hadisaji kam puɓen si tawi hunde poson ko ɓuri fande woni nder ɗon ko fof bugete gandal si ferade gosu naati nder ɗon ko hay ka science e nder mathématique si tawi erreur gotu waɗi fof woni fof